Bu. Oh ibu. Oh jamaah. Jamaah. Engkau mau kok gatuh? Pada tu matiin rona. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para unsur pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersyukur maraja lurisi raja mafung Allah taala atau padang kepada puda-punga rilana yon rona baraka ifung Allah taala. Tanah bodoh yang depu-depu ngatai angkai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanah bodoh yang majelis tae, majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah bodoh ya pada yang ke mana hadir na yon ronge pada ria laki di sini singeng ajap-ajapang asalewang asagenang tepe dari runtut to hari asange anya menyamang rilino lebih-lebih barisurmon rina fong Allah taala. Dan ri aluwe masalawan mapa salama lori ale malambina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mancaji akajer lor di manung nato pada salama rilino mati resurmon rina fong Allah taala. Alhamdulillah, iwan newe tu syukur lor fung Allah taala dalam dece lampu mate ya alhamdulillah pada idik menemu tu alhamdulillah lampu mau mate alhamdulillah. Insyaallah pada tu mana ki melampai sungata amin ya rabbal alamin. Macetona kasia amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tahun telah diperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mancaji fakutana riwata kale tak maneng maka dan kemoga peningkatan koryolo misal nafas sasangi maku kwewe paja-paja ni katuni masasa riolo to dimawataki magosi maku kwe paja ni garo pindra-pindra niga koryolo riwa rekata kedita maku kwewe pindra-pindra niga rekata kedita koryolo romai mawatangi mewa kolakai ta maku kwe pindra-pindra niga ro koryolo makutukutuki masam pajang maku kwewe matinulu-tunulu niga tu mancaji papresa riwa takaleta. Jadi kodega ke peningkatan ailo sia-sia bawang. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada melo begitu salama ati Allah wa ati Rasul. Kita taat kepada Allah, agena perintah fung Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini nato matapoy bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Tegewer ya sange takwa ya naritu rebego ina perintah fung Allah taala nania ini niri ani na pisangkang fung Allah taala. Hablum minallah barli bagalloy. Atu ngatar lebo narilino semata-mata hanya untuk ibadah. Sampajangan manasame man ibadah, tolo sapada le halalata manasame man ibadah. Tomasu boleh-boleh we ang kamana tuntunanna ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutulo salama ya cer ya aga na perintang aga ya na contohkan ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perintah tu masalawa, angka perintah na innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu masalawa ilori ale malabina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat masalawa fungala taala pasalama kiri tujuna tu masalawa. Barakana tu masalawa kuale malabina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisa bawa ki masalawa 10 ada cengang ilolongan. Bahkan nigi to masalawa riasona jumawe keseratu berturut-turut ya dampengi dosa tak selama 80 tahun. To masalawa loki masalawa maka da Allahumma salli ala sayidina Muhammad jajimatu. Loki maka da Allahumma salli ala Muhammad jajimatu. Cocok mana? Ya miro dena cocok dena kana salawa aku nabi ta tapalo salama peko gicarana jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah tuntunan oleh melebihna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ceri ampe-ampe melebihna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam beribadah maku tobaro asison pungata pada atar rubah tahu tolo sapai dale halalata kamana sameman ni maka da untuk keluarga ta engkau tuntunanna sigalo-galona ku tolo masu boleh-boleh to majene dena mari jaga ku tolo masu boleh-boleh we to majene masu siki boleh-boleh tabaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah nigi to baca ye weri wattu masuna boleh-bolana talluna jaminga ki pung Allah taala. Pertama na jami fung Allah Ta'ala na patujula lenga ki jama-jamata. Yang kedua na jami fung Allah Ta'ala na laki dale si gana-gana kang untuk hidup sekeluarga. Yang pertama ya ro barakat na ro ibaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Pura si mati lampu itu sih. Ya alhamdulillah. Nah nama dece lampu mati maka coba niat mati kue napa musibu. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan. Salah cede maka ada kau icalan ustaz kan itu mati matengangi tetong. Nah kontes terong. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibu. Jadi telu berakan eruki baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah masuk bola. Na jami fung Allah Ta'ala na batu jula lenga ki jama-jamata yaitu soy na jami fung Allah Ta'ala na laki dale si ganda-ganda kang untuk hidup sekeluarga yaitu soy na jami fung Allah Ta'ala na bebeleki boleh ria balae yaitu soy tau bacengeng ya rodonar masuki boleh namun ena to cenga miti copo na boleh jadi meto jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya tomah haidi madari ni alupai ma baju ni bawang aja na to mabela mandre ni bawa madari mo bang kato menu pakai tangan kiri madari mo bang kato tempu pakai tangan kiri padahal anu becu miro pakai pakaian madari mo bang kato pakai mapa mulai tangan kiri pakai bajunna padahal angka mana tuntunan nabi ta ye kota sapyange misalnya ye behe pakaiange ta gatung ye pakaiange mulo pakai be matuntunan nabi ta akam pakai jolo we ketellu pak mage madari non roji yare ke setan kero tuntunan bicu-bicu mana ro ma pakai kiro pakailah pakai yang paling indah kalau beribadah. Loki lo masih ye pakai yang paling indah. Waktu mati lampu kenapa mak baju bolong malve mata wasa namun cuma bau to. Contoh aja na bawa iya na bawa maku kue he. Mamula ni mas sampu cede. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, karena tuntunan mana roh? Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai yang paling indah kalau kau beribadah aja mulu loko ko apa ko kange na paliwa galona pakiamu tapi kalau lo beribadah desa agak malu sabi majamu kemana ngi gatu kuna mereka cina ada ni pakai padahal nelo mana matu pertanggung jawab sorry mondero maka mau pakai lo keke boleh keke mau pakai lo maga ya tu
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntunanna le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Losiki matindro de magaga majenne ki de magaga. Losiki matindro tuntunanna Nabi ta ko cakina gangu setan karena bakira-kira tolino. Ba depe yeve de bala limamu makwe he. Baca 3 surah ba depe ko timumwe. Surah Al-Ikhlas jolo. Napa al-Falaq napa Nas letuman ngero. Tesi pada yewe kowe ibaca ro 3 surah letu mani ro 3 surah ya 10 ko bala 5 tay napa ya sofa ko takaleta insyaallah de na kana ki kira-kira tolina de to na tapa to setan tuntunan bita lo siki matinro titikanaki pa biasa le tak titikana ku to matinro tuntunan na bita angka makada pe ko gili cerana ko gili tinro ka ay mi ko simulan na ko gili tinro kisah dia bahkan tuntunan na bita ko matinro ko mo katulu-tulu katulu-tulu maja aja mu otok cerita aja mu cerita katulu-tulu majaku otok bawa na mamicu sebelah kiri we katalu tapi baresa jolo kaman ang kalakay mo ko sidape mo moto mamicu masa asa sih kau tengah bandia mangkaga kau tengah bandia gara-gara iya sih bu tuntunan Nabi taruh pak masa ngamai kalau laki buru telu baku tanah kopi pada masar na tak tambah pertama itaneki laki buru marabuka mau maka tinulutan mau lu tinulu tatiwi soko telo pengoti di igatu mana bepa soko kada beca maga komai ma beca togi makada togi angka mana nilainya tapi ko de mas sampajang tami suruga soko musibat talomu kunana de gaga gore soko gore ni soko ho Haji Siti tega ko Haji Siti oh Haji Siti oh Haji Siti kega ko mate Haji Siti angka kamanya ko neraka hilo jange bo pagon Cina sini ni terima de cenge tanya menyamenger sorry mau dina pengala taala lebih bakulino iya naritu sampai aja 5 wete kani anak baka pala si Abu Bang jauh si balik baka pala bang lato si bang kata ye we wain kalinga we loni la punya wana tega mana ngile anak muda emang mucat tama bang poso ni na mese lato bahaya lal fala wasan ni latu na sambungi mobi oh nalai interona dandu akademi hebo kehe anak batah bisa anak baka bala akurata pada sumbaki aja mau nak kada si ko baya kade namo si kau mi bere namo capa uti mi muti wirangi namo bisi ta 500 mi na terima mana Selamat tama kota kalena mancaji juku na bangke to dibaca kora masampai mau buru buku-buku tak tetai masolo apalana ko ini apalagi tadi mak baca Quran memang nih maka dana bita kul huwallahu ahad ta'dilu salasatin fil Quran gini gitu baca kul huwallahu ahad bawa na baca pada wada apalana ko na baca sepertiga Al-Quran ko elo na pala 2 album 24 judul lagu hakorade ni sebaca terutama makun raya ko agosikan lancar selancar-lancarnya sana surah mengaji iya na kasi panitia palimega jama-jamana perlu megega honor nero dendre pawita kasi nachane maremo iya megega apalanero alhamdulillah sidak kamane ya ro masa ni mega to apalanero bukan mai to masabu kapang dan gana
Macam ni kasi patoy pura sila tu koro pokoknya nak kato ni na. Anda sarasana kasi alhamdulillah. Garo jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena waktu yang membatasi kita setengah sama aku lah turun ibu saja. Manca ji papar yang ngarangi lo kui di Pak Mega Makunrai. Pak Makunrai itu mega ada masalah nah, tak ada pengengak. Tanya Makunrai bela awasa Makunrai nami balandai. Kong ketersinggung alena nah tu. Bu eloki tama suruga. Meloki. Cedek lada bata jama tama ni suruga bu. Dan apa di buraneve? Ko beneve de na sampaja idi challa bene madoraka idi challa na majam pena idi challa anu ko misala kedo idi challa mani idi burane. Tapi makun raya apa bawa na pegau tamani suruga. Angkai pura cama tane kana se ustaz kaje pura pacarama rampai makada ya rogare ko lalana naraka migalad makun rai. Kasih letuk kue boleh bagi muka. Si buto kasih batena rona boji jamaah. Be masya Allah. Pungal talam palaki. Be. Boleh corona ma batena makalu. No kasih. Ibu apa bawa tabego tamani suruga. Manyamatoni kulino labi-labi usari model mengalata ibu lo kemisangi taruh nih boleh utaneki aku tak bali berarti na tu selamat nih tu ibu masam pajak 5 waktu muki alhamdulillah selamat nih tapos sang maula ramalang alhamdulillah selamat nih tak jaga mole tak boleh burnelainya alhamdulillah selamat nih sedih mani deto nang kata bali-bali lakaimu. Demu janji salam. Ibu, oh ibu, ya aku kue degaga menu, dia bisa makan sisa najaga emiga para saku nade apa liwa palana, mana dega menu, ya aku kue megal ada nak keneron terai. Ibu, onna macerama kakodai raga ronaru pama pasiter rumah maka dero kebetulan ibu-ibu metik manihaki monri macomo ero tahun naro makin asal tanda yewan asal mata ni bantah kau di iso coki kau mutan rangi ladannya lemu mawata mewah kau lakemu kau apa kau rekong ke masalahmu amek kau bawa no pak tuiga mutan rangi banga lemu maka da mesan re guru tangka guru tapura rampe maka da asal angka makun rei paca purana asan nama nenak nama cabila yaitu tapi angka tapi nah asal angka makun rei manennak nama cabila ciri-ciri makun rei mabessa nama labo mohon maaf ya saya ini mengingatkan tidak boleh itu tepuk tangan dalam masjid bapak dengar ramah ibu di ya rona urampe maka atau mabessa atau malabo pak nabita kailo ya cer nabita maka nabita ajala lo muandre kagana to kedie ko muandre kagana to kedie manca jelas riwata kalemu ciri-ciri na to kedie ko na palena kaki andre we kasih sebawan na persilaka ki aja muandre agaga to kedie itu ko na palena iba makaratani itu na dena na pakoling aja muandre agaga to kedie itu
Tapi kenapa kita kaponakan papa ada manuk papa Kadalah tan itu tan je tan. Bu. Oi Bu. Oh jamaah. Engkau mau kau katu? Pada tu matiin rona. Alhamdulillah. Awe bunga tala dampelnya tamu. Bu. Maka dia Nabi ta assalamualaikum kagana to malaboy niya kang malapa bura di watakalim. Tuntunan Nabi ta jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi paling terakhir pakasihnya si sompungan talur fung Allah taala dan ni asi sompungan tapada tarufatau. Nah cerita ja kita we aja ta cerita jai, na bejar kita we aja ta wala ija, ya na benci kita we aja ta benci wi, cam mewada kita we idik mewadai, cam macawai ki idik macawai, cam mita ki idik mitai, ya ko si runtuk ki nanini tekai maka da tega ko lalo pendenda to je yewe. Pendenda tawe ibu di oke alhamdulillah pak maka Nabi ta'ala ya dahul jannah taqati udin atau masuruga to ye papetungnya si sompungan pada narufatau. Terima kasih atas segala perhatian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.